Arai no kai turnoi kotomona tuprujna kalolo e kaulana kai tunga kwenyun kotomono togo ikech kosota dumunda ebe idwe isapi yar ludidik kesda potu konomasi kosode chweun kotomono togo kotomona tutubet naka otage otem loko ko bulubulu ko district loko kaberemaido idwe yarelu ngesidio pit kotomona kese rai karika nyare ko jenara kwape Ismail Ogudli kosodi yenche yana jenara kwape ewiru neze rayenda ikar ikany ena ibeta diopet kotomone dunyeta lukere kalo nesta buko limdaebe abunges ko kwenyu kwar lailo sani kanyangon kosuda dumun asara na icha epolo noi kokinga ide kalona kanges angoliar abodum ebe togo nesda auta echweun Oke sakanyama. Dako tare Iyarei. Ako nena sara romo diaka. Dako loko wanga tuni dane no otie wang. Dako yaut luongo dako mere. Daka tedi. Daka duongi tucha. Ako pe luongi be Monica wuok ber. Eko wuok. Ako penye be chweri tit kano beli. Ambe ututue be tibuto pachikucha. Ako yamne be biya bere nen ge ati timere pachikucha. Ko chungi diaka dioko nena. Macheliel. Dido ko geo duru jokorino nada utar etogolo echweun amamete Auriak lukere kalo ido mama jenyo kanode ejiasi oko geo dio ko gono ne won pache sim bichot sim biniti tuwe bangali biniti tuwe bangatie bebia bernen pache tie wang didi chuoko bino didi gel de poti yokono didi geo koko midwena komidwena nojojo korino konye LC1 loka tutubet kalo Moses ekajungesta buko limdaebe ejailem egurle polono kotomono re kalo kiding ekloit kede akengor are nuda ibo atar ngeskode pachoni tie kede logo diere me yugi kede mon mege ber egeo ebungo dako komuko lakare keso eri polis joko make chengere moga dek joko duoko chien pibino mwere kede muketo dako mere konye na aderai OC station la na kokaberemedo police station rita nanta bange sabuko limdaebe apoti polisin ko pedo sadole kotomna iboist kana ido aingi neseja alost akonye anyone who knows information that has led to this act to come and talk to us. Ara etunga sitile polonoi konyountos kotomna gore kenwe gitigita Amonyere anyun nada outer alemun ekurono bonlo ka Idwe kalu luda pot kichweunos kotomono togo keja ngolda nanta bange sabada be ai ngich kes neseringe ja lost akonye You give us time, we take the bodies for postmortem. They are going to check the bodies, then we shall bring them back. Sheriff Oyugi papa ka Idwe kalu nesbera down to polisin ai kamon ide utai ai ngiti ngesi kanukada ai tetem no apot kisoma unos totoka Idwe kalu nada jenunta kwape auko ngesta nyowunti kalona kada egur kotomno rekej ido mambet abongun kotomno sawa lokada aiteteun keda aikekeun iyemtolu konya kainike auko nejenaro kwape Sakira awino nesta abuko dol korelo kware ido ne walara akwa mamda kekwan abuko takan loda rai LC5 loko kabirmaido Victor Exekesu nesta abuki lipitungalo kokwap aina pakin kusota nyuna barejas acha kiro busakint aina ni polisi tatakenya aingich na ejenuno biri we ota yamne jogo gidi isimuna jogo de na magege miro odi pienti yamana yamare sakanyoni mi wor tie yamo yamare sakanyere mi wor o yamo kere ngai jogo de equation nekti ramo timere mage yoro nene Papa Martin esato amuni wo etietuwe euti kampa pat yo kamp joga me yepone nyo jemgolem tinga mara uti kamp chada e kolilo Eraundo ber ai daron ai ngich alopete pone Lucia kanuka jenun luangwai opot kichweut Idwe lukotomnada otogo kalo Michael Onyenge TV East Kokabremaido District